sana. Ay, may sana? Dikita ka nung amin kita, vendor ko gumatang. Ay, jay. Kalawag. Saan pa nga nabigbig no anya iti katatao ti sospek ti pimaltog ti maysa nga negosyante itatay lang parbangon. May kakinse nga aldaw iti Hulyo. Deto nga tawen. Ti mismo nga public market iti ili tinarbakan. Naamuan ti biktima ket maysa nga negosyante nga gidel-deliver ti ikan. Amanagan iti Adorado Garrote y Semana 52 iti tawen na. Addaan ti asawa nga agnaed iti barangay Donglayan, Santa Maria, Ilocos Sur. Segun ti investigasyon iti kapulisan, iti nadakamat nga ili, madama nga daldalusan ti biktima ani Garrote iti lugan na nga pinag-deliver na. Ket ditan nga inasitgan ti sanpay nga mabigbig nga sospek, ket ditan nga pinaltugan na ti biktima nga nakatiruan ti abay iti aking kanigid a matana nga nakaigapuan iti pannakatay iti biktima ani Garrote. Ni Police Inspector Rogelio Remeido Jr., Deputy Chief of Police iti Ili Anarbacan, tinakapatang iti press corps mainaig tinasao nga pamaltog. So kanina may nag-report dito na meron ng shooting incident, so yung tropa inutusan ko na proceed dun sa area. So nagbigay naman sila dito ng rough sketch yung investigator natin. So far yun sa investigation hindi pa tayo pwedeng magbigay ng any details. Dun lang muna tayo sa kwan na yun para hindi magulo yung kwan natin. So dun naman tayo sa motive of incident, wala pa tayong ma-establish so far, pero tinitignan natin yung kwan, yung possibility na siguro may mga nakaaway kasi for regarding sa business. Titignan natin yung mga part na ganun. Dun sa mga tao natin, mga kababayan natin na nandun sa area nung naganap na yon, pwede silang lumapit para magbigay ng kahit konting impormasyon para magkaroon lang tayo ng lead dito sa shooting na to para mabigyan din natin ng justice yung kababayan natin na si Adorado. Pinadas nga inalay ti press corps ti panig dagiti pamilya iti biktima ani Garrote. Ket saan pay kayat nga agsao gapuanan tanasakit pay lang tinakemda iti napasamak iti kapamilyada. Naibaga pay tinadakamat ng opisyal nga agtultuloy latat investigasyon da iti nasao nga kaso. Ket no addaman pagdordoroasan na ket mapakaamuan tayto nga insigida. Para iti press corps, Ryan Pardo.